ARITWA baria bathomagira cukuru yari ya KAAGA ni benjite hamwe na gucokeria nkatho uria wari mwarimu munene wa cukuru iyo. Kagita karia bathomagira ku ni benjite hamwe na Gûtîya Mwarimû John Mrs Gichoga uria wari murungamiri wa cukuru ije kwa miaka 26 kuma mwaka wa 1980 mwaka wa 2006 na gukatho bunene ni umbani na moritani jawe jabata baugite mwana wa mwari na batere gutiwa na kinya gutigira na kugwatwa mbaru kiri kithomo kenda atwika wa bata uturone. Mrs Gichoga atonyire KAAGA Girls kuma mwaka wa 1980 mwaka 2006 miaka 27 na miaka hiyo yonde akarite no over 27 years na impacted ana bari over 20,000 girls bakurukirite njarene ciawe. Ura twitanire kithomo kiria twagire ki Mrs Gichoga ikio gia tutethiriye tuomba gwaka mici yetu, tuomba kwithirwa tugita ngui company nene na tuomba kwithirwa turi ari na arua ku tuciuthuranitie ari bara bonde bathomere KAAGA tuga twije tucokire mwekuru nkatho nontu bwa ngira itete kiri maisha yetu na twagwatanira na bara bai Kenya na bara bati nya Kenya bari na US antu ba diaspora tuga twinde atwije na arua tushereke inya tukirikana antu International Women's Day so ere akwe 6 ari mwarimu okwa mwarimu ombonereretie uria maisha jaburi gweta kinya kethira ndari skuru nta dikaira mono ende mantujara ambiraga igitariu imbejete ikona na ndeja ku make an impact ija ku influence uria ntwite ikwantu kuizi oni nditaga ngugena Ethics and Anti-Corruption Commission na oni ndungamirite Education and Public Awareness, and I'm excited nuntundiaja naro nututukumba gushemana na inya ARITWA KAAGA barabariku right now turia kenda to impart knowledge on them kenda toba boba kuthingata mitaratara ya kwithira behethiko nuntu twatagana ndi society raturi otha hii quite morally decayed na narandi tagangugi ke Ethics and Anti-Corruption itwethera twina activities chia skuru na chetawa integrity clubs to establish integrity clubs na integrity clubs ni twitanaga ana kwa ethical batekeje gushin bovu na mantuja ofisadi kana kirage gwetwa corruption netuma twahuya today oni specifically nkwigwa mono mbigagwa mono nkimucokeria nkatho ni untu oni ntari na max ya gwita KAAGA ndari na division 4 onde omwe obare last A level group na ndari na division 4 ni equivalent ya D na arua or something like that, but ndetere na nderenja Mrs Gichoga antega ambero ndona wena consistency ya kweja everyday ndetere kiumia everyday ngita rokere na mbetekeria mbera let me give you a chance but dare you disappoint me na KAAGA those days otekoroka otena like a B which is a max jashendeka na utonya school but na mbetekeria na ndatonya, so I'm forever grateful for that. Nkiwa baka mono nkiwa ngwiritwe sana nkiwa ngwiritwe mono nontu the usual ARITWA beta mwarimu wao bamu celebrate bamuenda bamuthiurukia raundi bamunania bamuinira the usual na in fact kumando kulitaya yote antubonete bakithithio umimbi this is the first group na wendo bu by na bu towards me and the memories that they have. These are jobs twaitaga tukumenya kethira ikona maciara tajaja muntu itangu iturukire ngugie but kwi gintu kimwe tutethera twishua kana tukimenya mono nontu ARITWA ibatega mwarimu mono na nya mwarimu wa pretend na kuthia mantu amega ARITWA the best